This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in thee, and be glad in thee. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in thee. This is the day that the Lord has made. Ole solenei, na faya eleli, tatou te oli, mafia fia ia. Ole solenei na faya eleli, tatou te oli mafia fia ia. Ole solenei na faya eleali. Hey, vadi vir pati, tasil pati, luar pati, pati teli. Iyo. Ole solenei ufia faya eleali, tatou te oli fia ai. La sofia ni asolo sufiku ni. Asolo sufitulu nei o maki. Lua fe malua sifun maleono. Ya le fo wa va ya tu lungo TV, lungo Facebook. Ya wa ma mai fo ile. Tala fi Samoa. Ya e winga le fa masnonga sa tatou fa tari yai. Le fa masnonga le la fionga de Palmia e mala fionga ya li o fa malama o fepuleai lise. Ya male tamo sem masio na tolua ya lela mo mali unga le yaso ya wa manuia fa masino ngai le lo fo le tua tali fo le tua tar sanga pa ia man mamalu se tato tulu sa tuli vai ma tua tulu mo le tua ya tar sanga ona o le fa masino ngai le ya ta yo tato malo peta ya le mo mali unga le wo fa manuia ina mo mal tali fia ya ele ai mase tua inga e whaamaunia. Sa te le paramia mai lato ma i tua inga ia na tua ia i lato. Leo maua mai le tali not guilty long na winga. Leo tali ina ia molianga sa molia leisi vaenga i lato se vanga na ai. Ia le sunga ia Samuelu. Ia leo lo whapea mai le tala. Iai nei molianga pe lua pe tolu. Ia la wo fa ma ni ai wo fa sala nai ia le sunga ya Samuel a le wo ma wo mai fo tala o le a tala tu Samuel ma mto dua e free ya ba na ya ai paula vale me ho ile sa a fa wo free Samuel nei sa le ta on to fo Samuel i tana malala e moe ai de pona nei i lo wa ya le lo fa le tula fono i atunu nei a te talalo i tua nei le so e te free mai tono pot famasino e te free e te minga ke walk away e ke abu e kalamelo e ke alo fale ia se i vanga nai o ye ingia o mea to kino ingia o mea o i ole i le fatpui na ia e ke ta pena mai sa taula a fa peto e fo Samuelu le so i uka kanga malala ia sa tanga Samuelu ngar kapenga mai awanga lava ma mela i paunga e ko sau e le kula fonga le kaunga koe moe ai o le fatpui pe a fai wa free ia ka ilo ia isa moa ia a lau kat kongunga ia wala ngai lo ka ar fili marki a por ingangi koe waku le pongi e kasi Samuelu koe moe u ka kaunga malala fa pe sau tai au ia a ise me kupu iai e le fa pe pala ai Samuelu pe a ai e pe on fai ako le fili marki a polo e le iloa le kangaka le me kami mai ai ia a ir kat kongunga ia lo pui a o lofa o le tua i le sunga ya Samuelu ia ma o na o le a tala mai tua pe ona whaalonga tu ne yaso ai tatou vi ia le tua a wa o le tua e ana na fofuanga o manei whawhitai i le tua ia wa mai le tali sa whatatali tatou atunu ia pole alava pe tua mani ale whamasinonga ia lea wa tatou mo tala fia
o matu fo il whamasinonga la fionga ia toi lupe sui pale mia ua kiuti ia te ana teimi ia ua a tonu o lea ua le laki whamasinonga le whamasinonga o toi lupe ia ai pea te whalongo atu lea i o iei lava noa e toi apili ai ia tailo iei pea ia o lea la o tali mai le whamasinonga o le fionga le te tai il malo ma le siwa aenga tātou i leo manuia ia whafo i le viinga i le tua whaftai fo i le fionga tamaitai whamasino ia talasa ia wasa tele fo ia tātou upu matala sa la fo ia le nei teimia talo i le tua e whamangalo mai a tātou tala wani tātou fo i tua ina sa tua ia le tamaitai whamasino ia talasa ia tātou talo fo tangate i le tua o fo i tia uia sa ia fo ia la fonga mani au tua inga masar salonga lava ia nei te miwa talo le tua ia whafo i mai e tatalam whamangaro mai fo ia taita i tala sa lafo le tamaitai whamasino ia talasa te minei ia mori fo i whaftai le fionga tamaitai whamasino wa ia whaia whamasino matonu ma le whamasino ngasa ua manu malo le anganga le tua i lana fionga ua ia au mai ai le tali whaariali ia ma le tali na au mai e le tua ia ua i male manuia lana whamasinonga mō nei o tātou tamā le tātou mālo i whapea hoi nei uso ia matu whawhine sa tua ia rodo wingala a whaila o le wana o kiuti ia le awhionga i le tōwhai a li o whataumalama o luno ingala e lo karikonga e taula on toi fo ia la whataumalama i tonu langa luenga o leo ia mai kakau voi o karikonga o ia o kakokomisinga li le ia la lea wa lea ua nao kiuti longo inga o lai ma lava longa suafa i le api whamasino la tunu i leo palapalalo suafa o lala wa 100% le chance e koe fo i whatamalama i kongo n kanga luenga o leo mai o la uia kari kongo o ka komisinga sa o ala lea ia ka ilo iai ia o la o au ia nga manatu iai ia ia le atu o mo ho tari wharia dinde yaso yo se tari fia tātou sa moa ia o le si foi vaenga lea sa tele ala tu tala matau ai maa mai le lai tu o le HRPP sapora po le au langolango le HRPP ia mai la tau foi o nisi e nisi vaenga tai sa la tau la lafu foi tala i le tu lea wa ia tātou leo manuia ia whamangano ia la tau ia whamangano iai awa foi tātou toi manatu e ni la tau upu mana la tau talanga lafo mai mo tātou leo mai le tari fia mai le atua yo le winga le o le tātou tai awa tātou te toi tau i masui pe toi lafo e ni upu po lava lea tātou fia o tātou ia po lava loa lea fai tari ele yo la tau ia po anisi mautala toi lafo ifo kau ai ange solo ka lafo mai maa ia kia ma fai mai kala e kia ulo waka lenga po e akua ngafi mara o felo lo inga la wheelchair ho le kama power ho ri ia au ko vai ia e mo e o muku vai o Mr. Mori la e mo le ola ma le malo si vi le tua praise God hallelujah la e felo vai Mr. Mori ia i langa wheelchair mai vai nga mai le malo a mai malo o stadia la wheelchair fo la o power wheelchair nga e foi kia o ke kanikani e si foi ia mo ke nie si mo foi fa piro vai fa pio ko ya foi la ko ia mo ko vai mai va le fai mai o ke homeless e le so fari io ko vai mai kanga mai lo fari le manga io lo fari vai e ke mo lo fari vai lo ke mara e ke mo lo fari ke lo ko kanga kala ngai e sawe le sawe ka kilia ia o ko ia fa mai o homeless le se fari o kala manga yo lo fale nga mai fu al malo ngo foi ya un yer kanga kamai ia ne ala se ko vai ai se kia me au mala mai ko we ia na la me ko ki ka kalai o ko vai mai o ko yai ya o meanga mai le malo ki ngo foi o ka kapipiri oi tiri kala si ko vai la i la o ya se o mana me la felo no mai o la voi fa kwa sa o manga le fuia nga la au sa I fa fo de karen nga le fuia nga
anga mo meo o anga pua kau sanga pua kau ngofo ari mam wa o mau fe au nge yaso ioi ya o ko wa ye ka kala mai va mai le sa fale ya ngau ko ka ngai mai la kar ka mo kota ngale ku mai lu mai o kota se ka kala me por ale unga fa msingo nge yaso ioi ya ora ngau ko ka ngai mai lo fale o kema ngau ke ro ko ka kai fa fo sawe ku i ma lo fale who's this? Who's knocking on my door? What's your name? What's your name? Tell me your name. You know, knock me at the door. Hello, who are you? Who's this? Okay, come in. Welcome. You are ya. Happy that you didn't make a coffee. Fear. I worry. Yeah. Well, you can't allow la for voice. Sorry for you. If you're for you, from single simativa. Yeah. Fa malulu aku fo ila wa fionga le ri fa masingo po la fo ikala wala fo aku ya o kai mi lava le vave fo lo kinga ya meia ya e pure lava fa masingo ia a kongu lava e se kai mi fo ia o lo kele fa mangyanga le fionga le ri sui palmia ya to lupe ang semba ya o se kamai update aku nge ya so ya ai kar kungunga ye la o male weekend la o male so maliu la so ngapatau tau ta tori fa lo Yesu Keristo sa tauro ye ka ko fiam fa mangaku yo ngapupu ngakia mo ngakinga ya awor ko e muy lesi ai o fa le ke mi la so maliu fa ko ese la lo sa tauro la le menga se lesi fa mangalo ngai hoi kai mi wa ho nya kala ngau se ai mala so ngala fo ku nyisi fo yo le lai ku yo le HPP ya fa mangalo fo ni kala wala fo ku ya ki lo ko wa ka mamai ka o ko lo ko fa ma le ka poko ya a o si va nga u ma ya ka ku ye fa de malo ki ai nga meor ka muy mal felo ko le nga ko fa de malo fiesi si la mai le tu ya ka ko ai ka kova ese ye le ke e fiu ka kalo ai umat papa ku le tua e umat papa ku kot e ka kalo ku la chi se le si piko e le fi ki dom fa no mai pe ka ko felo ko ya ai ka ko fie ka ke ka kalo ku le va fu la mai a chi se ya ka ko haleluya fala ya bye